Kuva tariki 15 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abacuruzi n'abandi bantu bose barebwa n'imisoro ifatirwa mu gihugu bagomba kuba bayimenyekanishije ndetse banishyuye. Muri iki kiganiro turaza kwibanda ku misoro ifatirwa ndetse n'umusoro ku nyongeragaciro TVA w'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2024 n'igihembwe kijyana n'uko kwezi kwa 12. Ni imisoro igomba kwishyurwa bitarenze tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Turareba kandi abarebwa no kwishyura n'ingaruka ziri mu kutubahiriza igihe nk'uko cyagenwe n'itegeko. Duhereye ku misoro ifatirwa, imisoro iri mu bwoko butandukanye, harimo umusoro ufatirwa ku mushahara cyangwa ibihembo, umusoro ufatirwa ku masoko ya leta ndetse n'indi. Muri iki kiganiro twatumiye komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu Madamu Batamuriza Hajara, aradusobanurira birambuye ibirebana n'imisoro ifatirwa n'abarebwa no kuyifatira. Iyo tuvuze imisoro ifatirwa tuba dushaka kuvuga umusoro wakagombye kuba wishyurwa n'umuntu runaka, ariko kuko we atahawe inshingano zo kuwishyura, hakagira uw'itegeko riha inshingano akawufatira, akaba ari nawe ugeza ku kigo cy'imisoro n'amahoro. Umusaruro rero uba wabonetse ku mukozi ukorera uwo ari we wese, yaba akorera sosiyete cyangwa umuntu ku giti cye, uwo witwa ko ari umukoresha niwe ufite inshingano zo gufatira wa musoro ugendanye n'ibihembo wahembye umukozi wawe wagukoreye, hanyuma wajya kumwishyura ugafataho umusoro ukawishyura. Uwo musoro rero ufatirwa ku musaruro ushingiye ku mirimo umuntu yakoreye undi, ari wo musoro ku musaruro ujyanye n'ibihembo. Hanyuma igice cya kabiri ni umusoro ufatirwa ushingiye ku bwishyu. Ubwishyu butandukanye bujyanye no kuba wenda hari inyungu zabonetse kubera ko wabitse amafaranga muri banki kumara igihe kirekire, hanyuma banki ikakungukira. Urwo ni urugero. Aho ngaho naho hafatirwaho 15%. Hari ikindi cyiciro cy'umusoro ufatirwa nanone ku masoko ya leta wa 3%. Iyo rwiyemezamirimo yatsindiye isoko rya leta akagira ubwishyu agomba gukorerwa n'ikigo cya leta cyamuhaye isoko, nanone ikigo cya leta kigira inshingano zo gufatira 3%. Ubwo si ikigo cya leta kuko ayo ni amasoko ya leta, buri gihe aba ari ikigo cya leta kigomba gufatira umusoro kikawutanga. Ikindi gice cy'umusoro ufatirwa ni umusoro wa 5% ufatirwa ku bicuruzwa biranguwe bivanwe mu mahanga ariko bigamije gucuruzwa. Undi musoro ufatirwa ni umusoro ku nyongeragaciro ku bigo bya leta nanone byatanze amasoko ya leta, nabyo bisaba bifite inshingano mu itegeko ko bigomba gufatira 18% ku gaciro k'inyemezabuguzi bahawe na rwiyemezamirimo. Hanyuma ubwo bwishyu bajya kubukora bakabanza bagakuraho umusoro ku nyongeragaciro wa 18% bakawushyikiriza mu isanduku ya leta. Iyo hafatiriwe imisoro, abayifatiriye bafite gusa iminsi 15 yo kumenyekanisha no kuyishyura, bakayishyura mu kwezi gukurikira uko bayifatiriyemo. Uwafatiriwe ari we wese yamaze gufatira bimusaba ko yishyura wa musoro mu minsi 15 ikurikira ukwezi yawufatiriyemo. Dufashe urugero, niba ifatira ryarabaye ubwishyu bwarakozwe mu kwezi kwa 12, ubwo ni ukuvuga ngo igihe cyo gukora ubwishyu ni nawe cyo gihe cyo gufatira wa musoro wafatiriwe mu kwa 12. Igihe hakorwaga ubwishyu harakurikiraho noneho kumenyekanisha no kuwishyura bitarenze tariki 15 z'ukwa mbere. Bivuga ngo icyo bivuze rero ni iki: niba wafatiriye uhita ugira n'inshingano zo kwishyura umusoro wanawumenyekanishije birumvikana, hanyuma ntibirenga itariki 15 z'ukwezi gukurikira uko wakoreyemo ifatira. Ibyo kandi byose biri mu itegeko, ni ukuvuga ngo birateganyijwe mu ngingo ngira ngo ya 64 y'itegeko rigena umusoro ku musaruro. Muri iki gihe kandi ikigo cy'imisoro n'amahoro kirasaba abasora gutangira kumenyekanisha imisoro ifatirwa, harimo n'umusoro wafatiriwe mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2024. Abarebwa no gufatira, kumenyekanisha no kwishyura imisoro baributswa ko kutabikora hakiri kare bishobora kubashora mu bihano. Twabonye ko rero itegeko
ryagennye ni bande bafatira. Iyo bamaze gufatira bakora iki? Ubwo baramenyekanisha bakanishyura umusoro ku itariki yagenwe n'itegeko. Iyo rero ibyo bidakozwe, murumva ko itegeko riba ryishwe. Ni ukuvuga umuntu ufite inshingano zo gufatira aba yishe itegeko. Iyo rero atabikoze asabwa kwishyura umusoro, inyungu z'ubukererwe n'ibihano bijyanye nabyo. Ibi ngibi ngira ngo byumvikane, kuko mu by'ukuri twavuze ko ari umusoro ufatirwa. Hari umuntu wagombaga kwishyura wa musoro, none watumye agenda atawishyuye, kuko yagombaga kuwugusigira wowe ukazawuzanira ikigo cy'imisoro n'amahoro. Iyo rero atabikoze, wa musoro usabwa ko ari wowe uwishyura, ukawushaka ukawishyura, hariho ibihano n'inyungu z'ubukererwe. Murumva ko ni inshingano ikomeye, ifite n'ibihano iyo umuntu atubahirije ibyo asabwa. Bityo rero ngira ngo ni ngombwa ko abantu babyitwararika bagakomeza gukora inshingano ziteganyijwe n'itegeko. Abasora kandi baributswa ko tariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2025 ari tariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyongeragaciro ariwo TVA w'ukwezi k'Ukuboza mu mwaka w'2024 n'igihembwe kirangirana nako. Ku musoro wa TVA n'umusoro wa TPR cyangwa se umusoro ku bihembo nk'uko twari tumaze kuwuvuga, iriya misoro yombi ibamo abasora b'ibyiciro bibiri. Hari abishyura mu bihembwe, igihembwe iyo tukivuze tuba tuvuze amezi 3. Hari n'abishyura mu gihe cy'ukwezi, ni ukuvuga umuntu agacuruza kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kugeza ku ya 30, ku itariki ya 15 z'ukwezi gukurikiye akaba agomba kumenyekanisha. Ariko hakaba hari n'undi usora mutoya, we ufite uburenganzira ahabwa n'itegeko bwo gucuruza, agakora ibikorwa bye by'ubucuruzi mu gihe cy'amezi 3. Ayo mezi 3 yarangira ukwezi kwa 4 ku itariki 15 zitarenga, nabwo nawe akamenyekanisha umusoro. Ubwo rero hari abantu, abasora bamwe na bamwe bari muri ibyo byiciro bagomba kumenyekanisha umusoro wabo ku nyongeragaciro muri iki gihembwe kirangirana na kwa 12. Itariki ntarengwa yo kumenyekanisha akaba ari itariki ya 15 z'ukwa mbere. Mwe mwese murebwa no kwishyura imisoro ifatirwa ndetse n'umusoro ku nyongeragaciro TVA, mwumvise ko musigaranye igihe gito. Ni byiza kumenyekanisha hakiri kare, kuko twabonye ko ku munota wa nyuma abasora baba benshi ku biro by'ikigo cy'imisoro n'amahoro basaba ubufasha. Ni byiza kubikora hakiri kare kugira ngo n'ukeneye ubufasha abuhabwe. Aha rero nkongera nkaboneraho no kwibutsa babandi bahitamo kutamenyekanisha. Hari ikibazo kimaze kugaragara, abasora bananirwa kumenyekanisha muri cya gihe cyagenwe, bahura n'ingorane, babura uburyo babigenza bakabyihorera. Ugasanga turimo turabakurikirana, birumvikana itegeko riba ryaragennye ibihano, ariko mu by'ukuri ugasanga ni ibintu umuntu aba yikururiye. Ubwo rero nabo batamenyekanisha, nari mboneyeho kugira ngo tubibutse ko atari ibyo, atari umuco mwiza, kuko n'ubundi turabibona tukahita tubakorera icyo twita assessments. Ni ukuvuga tukabaca wa musoro bagombaga kwishyura kandi bakawishyura uriho ibihano n'inyungu z'ubukererwe. Ikindi, hari abantu benshi bahindura abakozi mu bihe bya nyuma byegereje imenyekanisha, ariko ntibibuke no kuvuga ngo reka bakurikirane imenyekanisha ry'umusoro. Ugasanga nabo bibataye mu bibazo, ku munota wa nyuma ugasanga baje gusaba ubufasha mu ijoro se, ugasanga n'abakozi baraye hano. Ibyo byose ni ibintu dushobora kwirinda, hakabaho kubahiriza igihe. Reka mbibutse ko itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura imisoro ifatirwa ndetse na TVA ari tariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2025. Abakeneye ibindi bisobanuro mushobora kuduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004 cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.